Ayo teman-teman, kita kasih mereka buah ya. Widih, mantul sekali Adel. Adel berubah jadi ranger warna merah teman-teman. Wah, keren sekali ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Wah, keren sekali teman-teman. Si Chargit juga berubah jadi ranger teman-teman. Ranger warna hijau teman-teman. Wah, mantul sekali ya Chargit. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Wah, Susanti juga berubah jadi ranger teman-teman. Ranger warna kuning teman-teman. Wah, cerah sekali ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Wah, si Adit juga berubah jadi ranger teman-teman. Ranger warna biru teman-teman. Wah, mantul sekali ya sama si Adit. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Wah, ada-ada aja kerjaan boy teman-teman. Masa berubah jadi ranger cewek teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah membantu kakak merubah mereka semua menjadi para ranger teman-teman. Jangan lupa ya, pantau terus channel kakak Ruhul TV.